Memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, kena misi sak takad iswang samayang. Kinarahingan sundu iswang kerajaan sorga. Kasuaban diti insan podet on sikawihai maya dot kasisan da sumbayang kasuaban da baino. Mantad dot nunuhit payaan ambulayan dot kasuaban iti may da manahak dot pangunsuban kumadahai patilambus aparagat iswang dot penatalayanan. Tina sambayang dahi iswang rantuan Yesus. Amin. Nong kasuabon osanong kapadam turu tadaw tulan keapat det tahun debay no. Puji Tuhan tu kanu to kagud kapagyampay kasuabon debay no. Maya det panambarasan panatalayanan. Ani ba iti pelajaran dati kasuabon debay no nga ti kalansanan det takay apasan det ani ba piagi. Kobasan pa nga anarum apasan. Nakasusuay dit lipatan na kasuabon debay. Oke. Tulo na po panambarasan dat pinailih dati kasuabon debay nga duod no hopod tusin. Oretan na pala duod no hopod tusin nga osoro kunahit sumikul dat ay iskola rendah dilaid kaubasan no pod panahak kumalahing doho nga duo na nahopadausin. Ako na kayo pira daw kayo panahak nga antakan na po di 80-an tumbayan kagumuan na po nga iri no. Duo na hopadausin bobos sa iliwan na hopadausin. Ipasang kayo. Nuno nandaan di duo na hopadausin. Gula-gula hopadausin duo. Kabali nandadit biskut dot ang bubulugu ang orad-urad. Sampala sitik na paringa apata kaping. Hopadausin at iso. Kanun da duo. Sekirad haro mi goreng, ako bali nandadit mi goreng gat sampala sitik duo na hopadausin. Harapod mi goreng gat duo na hopadausin na bay no. Ay so nag 5 na hopadausin nga ontok-ontok pod haro no kagumuan sa ringgit tabay no. Hari piya megalitong pinay nga puji Tuhan tu hara duo na hopadausin. Tumbay anak ko ipagilitan dati hari kombalot. Ay say tusin na may sikul. Nah, agumo may kombal ay sa tusin. Puji Tuhan tu kombal padaharat tusin na may sikul lah. Bay no, pero panahak tanganak. Nuano na po duit pisa Silap-silap pot ay may sikul at duit pisa no panahak itaparak. Sa kurang-kurang gat saringgit, 2 ringgit. Yadi. Agumo ti makanangan nila doon na hopadausin nila. Kumbala ko nagid
ino pa itusin nga pasuangan ko dihirid payanandat pensil kon ko popokiton. Ori ko nanday rehat nga may dadan na pumoli. O kabay payanan na pensil nga natagak. Di na itusin. Poswa nga nakago tadaw ko dua tinumagaki. Tadaw ko talo. May kuno matidi. Ngaidet nugaritet. Man ko di sa luko. Isay mo may panakaw lutusin kulo kangko. Kokito ko nga tanak ko sigu. Tanak ko sigu yung panakaw. Bay no nabamtok pagaway ko mati siya di ipagaway panilay. Pagaway panilay isikulat negal kaharan na pabangunan noon sa yan nga isiyon no himoy pamorisa engineer baka retante di wagi moy pamorisa ay isiyon no hit manahakot kasagan dat imong ilad abuli ka amo pa yung kakatani bangunan dahiri palad. Yadi piadadi kawaboyon nga nakamaju na gidi. Nga puji Tuhan lah. Tumbayan ako ipagilitan natin nga haron nagi kumbala may panakaw matiyan digi. Irinit komandat kanangan lama kaya ritin di ba? Isuang ga Markus hopadam duo. Kabay dati kitabo isuang Markus hopadam duo ayat kahopadam ayat 4 na hopadam biso gisamdat 4 na hopadam 4 o kita nagidatid isuang dot Lukas 2 na hopadam miso ayat kaysa gisam makapat. Insan timpu Yesus pairi kawisiyad kataguang idit peti persembahan om hirinondod kaintang isiya paing kukuray tulun na kagumuan da papasuang gatusin da hirid pati idi. O gumutulun na kaya manahak dat persembahan dito gumo. Nugadi lang mga dua susulego. Oy susukutak ka kumanok. Susuay. Oh. Wah, gumo na pa ikanangan lamah ke. Right kasi numikul. Okay. Jadi pengiri kau Yesus sa hirid ay kotaguang idit peti persembahan. Om hiri nandad orikot na panday timpu dat may papasuang persembahan o kita nanda siyo da peng kukuro kababayuhan di tulundat papasuang da persembahan. Nga kagumuan na padhiti dati om man papanaho it pamuhuan da persembahan okay? Hila na paggereja lumay na ngay dadi di gulo. Ay, biliho natit. Sumuni hatuano eh. Gereja Saramban. Saramban. Saya na pad ari katadahit ay mamungut ta persembahan nga iati ang mamanaw mo'y papasuang ihirid pati persembahan. Hiti sabah hara katid eh. Jadi kagumuan na pad hiti sabahom ay mamanawit diakon okay? Damay pamungut kagumuan ti adila. Haro piya nga kagumuan na dit diakon mo mamungut. Jadi paingilih di pati persembahan om samirikot di hatulundat mongay papasuang dahirid pati persembahan. Om okitoh nagi di Yesus sa paingkukuray karalano diolo da papasuang da tusin dahirid
pati persembahan di. Ayat 42. Rikot na di sangulun da janda di mosikin. Om minay popasuang dat 2 peser. Ina pa 2 peser nga retan ni kadaud 1 duit. Om ilo na di laborosan na pa dati lad. Hari mo tadagya hurayan lang nga. Ako di nasampatan na minagihum. Nga borosan to ka na pod. Doon na ho pa daw sindat kaswaban na bay na. Mahin na di siya lahawa murid-murid daw. Ang minaboras kumadiolo. Paborasan ko kumada kayo. Dot ilo na mati janda masikinilo. Isiya na pa nga minanahak ko lobi ko gumu. Mantadot o insana na tulun di pinapasuang gatusin. Dahilad pati persembahan. Ayat ke-4 na pada mapat. Nakuro. Tu insana na pelo nga manahak mantadit kagumuan diolo nga ilo na po janda ilo nga minanahak mantadit it kekurangan daw. Kamoy na pa di nga nuno na pa iharad idisyo ipaimpuli teko o insanan ikahaharan daw nafkahnya. Paingkukurahot karalanon datid manahak na persembahan. Ato kana insalawon dat mangukab na pwede pa na to sinam tatap na isa ringgit ako kagumuan bagi sa ringgit. Kagumuan na rin sa ringgit. Kumbal ta kay karangaw dit saritad pasalat sa ringgit am ihatos. Hara kagyatit mi boboros nakatit tusindat sa ringgit am iti hatos. Kapisungko nad isa kinayanan nga inapahit itusinda hatos hindi nga aluning-luning kagad kinalumiso. Nga inapay sa ringgit inatalup-talup no dudukot o lansi-lansi kasingudan. Nakuroh kadi kapiyayanda tu hingga na diyan nombalando na suang tu yondo kapiya dia dat kantakan kadihatos. Umpaing kuro kaya kadi sa ringgit yaw minuhot. Kay lokod iyoho no patihom kasuangan kuno pom ikoyo nondot o ginaginat kong kalumison ka. Tu mahal gya. Nununay kaya nandat ang mahalot pambayar. Hingga na po hitiyo na rumamay hiriyoku ka. Ako pa kumbalak may suanggat itiyo na rumamay miyagal ko ito ngo bar teko nungay kalabmalam ka nunga. O doya ano ko ay so no kamoyan dat sariringgit pambayar di bagi. Memang puluh ratus. Hilo no ko ngayon itanga pangkat ka. Miyampay ondos. No kakadidit isa ringgit. To kumagat ka po yando ka. Doho na po kasuangon. No ka. Hingga na po haramangingin sada hilo ako. Hilo ako. Bahkan mungkin ijamban nga hilo ako. Igereja nga hilo ako. Igereja nga hilo ako. Kakadit sa ringgit. Nga hiri na kadid. O tingayaman kakadi hihatos at hali piad sa ringgit ni siya na talup-talup na udukot. O lansi-lansi kasingudan. Nga ina po kinayanan kinasuangan di siya nga hino ngay. Hiri ngay isyo. Yadi wakadi pibiniba barasan di sa ringgit tam ihatos. Jadi ata ka insalawon dat ihati nga kagumuan wad isa ringgit bo. Ako nan naman sa ringgit ki. Paing kukuran da ralan takod
ait manahakit tusin. Kadi boros kopiom saringgit na podoho dot ait patahakon. Hara saringgit itu ya. Ay saringgit Oh haro nga nahurak tompok. Patahakon tu nahurak ya. Saringgit na po patahakon dati paingkura ta patahak. Man pakayaan ni patahak. Okon ko iya dingi. Lopian tilo, anggaman tilo. Sekirat agaya kabanggi payanan dat persembahan. Kasuang-suang patilongon dahilom. Ilihan lagi. Nakura. Madad o kita saringgit. Nga. Hopod na po ringgit. Hopod na ringgit. Kaban pa di koyobik. Odo. 5 ringgit lah. 5 na pa ringgit at paingigit ko. Ako'y anggaman na tilo. Yelon ko patahak. Yelon patahak pasuangan na tilo nakura. Papakita-kita. Nakura to papakita. Ako ni katujuan na magondas nga. Mangunsubidin. Mangunsubidihiri sampai dat. Moid inapait. Yelo nga. Ay bayatid manahakit. Akon kasaringgit. iri tamodan ni di ba? Akon pun dad iho pa ringgit nga. Ay lanam hodi na matutampak ka igitan dat sa baka. Ito ng limon na hopod o hatus. Nga iyad di himati ka peri sumono. Timpod saringgit at patakan dati nga hari ko purimanan dati o tingayaman. Tingayaman na pataki saringgit. Ang 5 ringgit aragang-ragang pundo akon pundit o buhaw-buhaw nga iya diharo ni kandasan do takurid ano o tingayaman ko pi o patahakit yun yudit ondos onggok tako nagim iya di manu nagidadharo ko kitod patahakon nuri nga puji Tuhan tu okon ko iya diginawa do kayo okon ko miagal doho tu iya diginawa iya di mo ti doho ginawa sekiranya po saringgit ngayaman ako iri tu anggaman toko insalahon da sumonod dam kulum na kurugyari tu haray ko pa orahyan dat udukotan dia tili tusin pasuangon no gi haray itu de haray it kulum pa yung kukurot mamano ko pilolo piyay tilo unsa yun not it megalo layang-layang gisamid ina pa it mangingin tabi tusin nga no kurga di ko piyatit tusin iti tumanto mo lopio kam it gisamid o susah kay manghidu pilolopian tumod nga iri na sikil datid patahak na persembahan nga mahal na pod o tamo na po tay ka aragang o silaw tokom akakawa sa kantailongon do papakaki di dohod apurimanan ako koy lado kayo la haro nagi milon nagi boroson dot haroy kandasan ondos sa patahak man na po dohit pamalapisom pangimbayatid didiri sampaping iriwod supaya manak gugumo ka nga sa jujurnya haro ko pisuayan di kapurimanan datid di saringgit patakon no ati ngayaman ko kagagayon na pag ginumo ditusin nga ano mintalang ko piyay ati ngayaman dahiri adoy ano ko ila tulun na may patahak nga iya di nigi kadaw mantad ko inapay patakon dilo nga o gumo isay di ati ngayaman manhak to gumo nga inapay bohiton dahiti nga kana pa di Jesus. Iyolo na polo nga
papatahak. Gana diri deh. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Nugya kamu ni lo kelimpahan. It kekayaan na bulat ti lagi. Iki haro. Nga oritan na pala kalimpahan nga. Miya galidit ino pa'y patakon nga ipo'y nakalabay-labay. Nakalabay. Ikararangahan lah. Sekirad miyagal ko ay gata, kopingan, kantalan, sikarap. Ino pa'y patakon nga ipo'y sikarap. Pikikirad miyagalid di. Aya. Naibatiri ilo laptop ako na kita na panas nga hingga na po orikat lah. Jadi ilo na po dit sangulo na janda borosan na po dati duo na po tusin na pinatahak. Hingga agumu dat hatus ko duo na po dausin. Tatap na di hatus tagumu. Nagagal miti-miti. Gagal to di miti-miti kilod. Hingga it manak tagumu akuri. Kamu na po nga agumu na dagay tagumu po. Nga ina po yung minanahak ko agumu. Lobby pada kay rihot kemampuan dia lo. Kasapan dia lo dapat tahak. Sekiranya pun nakapanhak to ko dat hopodo ringgit. Topot na po nga hatus nga kasap to ko pemanhak. Dahilo. Kamu na po nga ipohit pisa-pisa na rin ba? Ini taparak. Ay na hombiani karatas. Haro na pa ikihara-harad o kita dati Ay bah. Umbalay da dati mengintong pirot rukutan to koti ka. Mantokod di mesitin imus ontok siya 5 ringgit lah. Manda rukutan. Pemose jamban da gereja. Tiumin lajimun. Kihara-hara isiyo. Hatus lah di siyo. Di suina bolinsay. 500 sa di siyo. Mantok ko isiyo 500. Ngayon nakagusimbari Mary Losod. Pisa-pisa nagirid isuina mo. Pisa-pisa nagirid isuina ka. Kumano pa nga ilan na pa kamondat memberi dari kelimpahan nga. Nagiit. Akon pa kay tansih kopiyot. Ay kahaharan da katahak. Nagiit. Sakira kayo nga tarisan-tarisan nagirit yun mo. Panampakay nga gansing-gansing. Gagyapo no nga panampakay kopiyo. Jadi iswanggot ay manahak to ko di persembahan nga tumbay ano ko iya di nagi materi. Ina pa'y patakon datid monikid sabat nga pisa-pisa ni pisa-pisa ta ko nagiri nagi sikarap-sikarap. Topot na po nga miloh ta ko pod manahak ko lobi ko iri. Wah, jadi may toko patahako di lobi ko patakon dati ko basanan dat mimpun da sabat dat orikot. Dia. Puji Tuhan. Nga harati ko basanan dat osoro ko di tanganak po bo. Kamuan ko di 80-an. May napay hay sambayang. Ikaw na may sikul. Doon ako daw sinat patakon dat molahing may sikul. Nga may napasambayang pero takon molahing na ko man persembahan. Saro po na kayo. Pirausin. Saraw ko po di laid dat may nanda sambayang nga iri nagyan dat kinakurya pagyan dat tusin di laid bo. Kinakurya dat konunuan dat tusin.
harono limousin, hopodausin. Nga ako iga insalaw ni mulai manakted di batu manahak patakon no pasyad pay maha-maha pay labi-labi nga hingga kongon ditusin hilok kadai hilok kadai kongo yon gi. Jadi ikan ti boleh odi nga oh mana palimosin nilad onuan pod lobi kailo nga akon kokorikot hirid penan persembahan kopi om hilok kadai kongo yon. Kaubasan mo naigandu man pandalo limousin kah persembahan hopodausin duan hopodausin duan hopodausin sekiranya pod it opurak kiri sopi hopodausin na karikot i hopodausin kolu pembelian hari satu may sikul kah iya dinner gi Komon ang atili wagi tangan nakidit di ba. Om irinandad inapohit na tanaman to kamatudidit man pala limousin da dia ka. Teka man pala hopodausin da dia ka. Tu inapohit naratian dat prinsip anta kanilo nga kinarhingan ay mintangot sangkurot ginumo patakon dati ka. Nga mintang isya di ginawo. Tepat karita di. Nga intangan no po dati ti pelajaran kasuabon bay no. Intahan no mati kinarhingan na ginumo. Tepat kapiyo. Nakuro. Kano po siya hom. Ilo na patulun no kagumuan ilo nga memberi dari kalimpahannya. Kumano po nga, oy lani di Jesus at ino pa itulun ni di nga kiharo. Kiharo, haro kasapan ni siya manha kalabi kagumo. So ira da pinapatahak ko dihet isang ulo na janda miskin. Da duon na hopodausin. Nga no kasyo. Isiyo minanhak ko tagumo tu. Nuno no pa'y harad idisyo nga patako na po daw ka. Kumano po nga ay atapot na ginawa intangan dati nga ginawa na pala sa ulo na jandad mo si kinilom ititi na harod hom patakon ngay kuno po ka. Kumano po nga ginawa dati iti kagumuan nga miyampay no matiri. Miyampay intangan gaduo. Ako ni ka ginawa no nga ginumo nga intangan ni kadaho. Tu ilo na po tulun na kaya-kaya nga kasihom dia memberi dari kalimpahannya. Kumano po nga milo pa dahil siya manahakot lobi ko gumo ko ilo. Imo sikin ililo na harad idisyom ililo patako ngay na po ka. Tok. Haragya kaguhit tuhotot. Tuhan mengutamakan quality ka